Moračanima i Uskocima. Od nas, vladike Petra, glavarima i starješinama i svijema Moračanima i Uskocima pozdrav i arhipastirsko je blagoslovenije. Znate kako sam vas da molio vas i zaklinja, da među sobom mirno živite i da jedan drugomu pakost i zlo ne činite. Pak čujem kako je pokojni knez Radule namjestio Petra Popadića na tursku zemlju, što je on držao i s dogovorom istoga Turčina, čija je to zemlja, da njemu Petar daje dohod, kako mu je i knez Radule davao, i tako je dao 100 grošah Kesima Turčinu. Sad neki vaši Uskoci hoće da mu tu zemlju otmu i da je razdijele, kako sebe malo koristi mogu učiniti, a njega siromaha razuriti i zagnati, da pođe bez strva, koji hrani ne samo svoju čeljad, nego i bratinu siročad. Zato vas molim i svakoga strašnijem imenom Božijim zaklinjam, nemote toga siromaha ćerati i tu zemlju grabiti, no se prođite od njega i od njegove napasti. Koji li neće poslušati, takvi da je u Gospoda Boga proklet i da mu sve bude prokletno i zlosrećno, a pravim i poslušnim da bude Bog u pomoć. Vpročem ostajem, marta 14. 1790. goda, na Stanjeviće. Vaš dobroželatelj, vladika Petar.